نویسکار کرد هوشنگ اوسی گوتارک لسر هفپیوینا اوجلان به روزنامه‌وان سوری نبیل ملحم را نویسیه و گری دده به روشا ایروک العفرین چیده به و باسا کریارو سیاستن پککی دکه. اوسی دبیجه حتی که ام تیبگهن که چه لکرستان سوریه با آوائه که گشتی لعفرینی با آوائه که تایبتی چیده به دوی ام 22 سالان پاش دا وگرن و ایرو و گری بدن. چاوا اوجلان به تایبتی لعفرینی و بگشتی لکرستان سوریه دنری. اوسی هیویج خواندوان خواه یین خوشویست خواست که بوردی همی دستواجه و مصطلحات و توصیفات و بریار و پروژین که او جلان آنی بو زمان بخوینن و بنرخینن لفه داره ده سال 1996 ده هف پیوینک روزنامه‌وانی ده که روزنامه‌وانی سوری نبیل ملحم بو و پرتوکا بناو نیشانا سرکرده و گل 7 روژا ده گل آپو آنگو ناویوی یه شورشگری ده نویسی بو حلوستا او جلان یا دقیقی درباره کرد سوریه و کردستان سوریه و پرسا کردی لسوریه ده زلال دکه و دیار دکه که چند او جلان عاشق کاریزمای اسده باف بوه. لگوری تشتا که دوی هف پیوینه ده هاتی دبکو مروف سرشتیا پیوندیا پارتیا کارکرین کردستان پکه که برژما سوریه ره جوی دمیوه و حتا نها تیبگه. او جلان دوی دیالوگه ده هبونا کردستان سوریه رد دکه و هبونا نتویا کردن سوریه تونه دکه. و گوتی بو گلمپریا کردن سوریه جو ترکیه کجبر بونه بو نافخاکا سوریه. جبر ستمکاریا ترکان روینه سوریه. پارتیا کارکرین کردستان پکه که حول داده وان وگرین ولات وان یه رسن آنگو ترکیه. او جلان اف گوتن به دقیقی ده هر دو لاپرین وین وی پرتوکه ده لاپرا 167 و لاپرا 168 ده یاکو بناوی سروک و گل 7 روژا ده گل آپو ده آنیا زمان. وکو برسفه که جه پرسین روزنامه‌وانی سوریه ملحم نبیل کو پرس کربو تو چه لسر کردین سوریه و کردستان سوریه کو هنه کرد بناو دکن دبیجی. آپو وها برسفاوی دابو. کس نه هنن بانگا کردستان سوریه دکن و رکلامی جه جیراد دکن. لی از باورم افتش ندرسته و چمککی شاشه و ندقیقه. ناوی وان یه راست او اکراد سورینن. جبرکو زورینه کرد سوریه جبا کوری کردستان آنگو کردستان ترکیه مشختی سوریه بونه. جبر ستمکاری و زورداریا عثمالیا و کمارا ترکیه و روینه. او جی بسداما بجداربونا وان د شورش کول کردستان ده رابویو پشتی سرکوت کرنا وان شورشان او کوچ بربونه. اوسی د بشکی دنیا گوتارا خدا باسا هفپیوینا او جلان دکه و روناهیه دخه سرگوتنینوی. و دبیجا او جلان گوتبو اگر تو لدیروکا وانیا بری 105 سالان وگری تو یه ببینی کو اوان لدیج عثمالیا و کمارا ترکیه سرهلدان کرینه. پشتی فشل وانو سنکفتنا شورشین وان و بشک جوان جی جبر کشین وان ین جواکی و تولودان روینه هاتینه و میدان آنگو سوریه. و بشک جوان لنافچه این چیای کرمنج کرداغیل عفرینی بجهبونه. من هنک لی کولین کرینو او راستی درخستیا کو گلمپریا وان جو باکوری کردستانی هاتنه. هنک جبری 100 سالی هاتنه، هنک جی جبری 200 سالی هاتنه. یا گرنگ اول سوریه کمیننه. و به همان آوایی ارمن و شرکس و عرب جی انطاکیا هاتنه سوریه و لباجار لازقیه بجهبونه. اف همی جبر ستمکاری و زورداریا عثمالیا و کمالیا آنگو کمال آتاتورک روینه. اف همی و کمینه لسوریه تین هجمارتن. او جلن ده هفوینا خود هر وصاد بیجه ام نکارن بیجن ریخستن و لفو تفگرا سیاسی یا وان اکرادان آنگو کرد سوریه کار دکه جبو پارچابون و دابش کرنا سوریه. بروواجی وی یکی اف کسانه لسوریه بجه بونه مانوان لسوریه پر واتک مزن هیا. از لوی داره ناغازم بس هنک جوان پارتیا و هیزندن بکم. لی درباره اکرادا ده از باخیوم. از کارم تکز بکم که او جباکوری کردستانی هاتینا. دست پیکا هاتنا من بو روش حالتا ناوین آنگو سوریه و لبنانه من گود دوی ام وی کجبریه و حلمتا برو باشور آنگو بو کردستان سوریه راوستینون دست به حلمتا باکور یا برواجی بکن وان وگرین باکوری کردستانی آنگو کردستان ترکیه. ملحم پرسیار دکه جو جلانو دبیجه چما بستاته جهلمتا باشوره و چما بستاته جهلمتا باکوره. او جلان وها برسفدا من گوت دوی کوچبریا برو باشور راوسته آنگو کوچبریا برو سوریه راوسته و کوچبریا برو باکور دست ببکه. ما دست به حلمت و برخودانه که گران و زحمت و دریج بوی آراستهی کریه و ما اکراد سورین آراسته کرنه برو چیای باکور آنگو قندیل جه کوجه هاتنه و از باورم سوریه جی بوی ایکی رازیه و هر وصا کردجی جه رازینه. لهنک خودیه نرینن کرتو تانگل سوریه هنو آخفن و پرز دکن و دبیجن گلوی اکراد ولات ما پارچه بکه. ملحم برصفا او جلان
دلاپرا 169 de da û pirsyar kir dibe ku ew kes li ser heqiyê bin û tirsa wan ji vê yekê hebe. Her kesê ku dîroka pirsa Kurdî û çawaniya weberhênana wê bixwîne wê bi rastî bitirse. Ocalan wiha xwest wî piştrast bike û bersifa wî da. Nêrîna wan kesan ne zanistiye û ne deqîqe. Çi derfet ji damezrandina dewleteke Kurdî li Sûriyê de nîne. Bû nimûne avakirina dewleteke Kurdî li Efrînê esteme. Eger tu bêjî ez ê dewletekê li Efrînê ava bikim, ew ne dewlet e û ne jî mîrgeh e. Efrîn birîtiye li herêmekî ku çend nahiye û bajarok pêve girê daye. Ev tişt bixwe li Sûriyeyê heye û rejim dikare hinek mafên roşenbîrî bide wan. û ev tişt li ser Eyn Ereb, Ango Kobanî û Qamişlo jî cihbecih dibe. Tiştekî erînî û baş e ji bo her du aliyan dewleta Sûriye û Ekrada jî. û ev tişt e navê wê nabe dabeşkirina Sûriyeyê. Bixwe rastî jî kêşeya Sûriyê ne bi Kurdan re ye, bi qasî ku bi Turkan re ye. Problemên wan yên sunûrî û av û aborî û siyasî hene. Ez bawerim gelek aliyên pirsên Kurdî diriya Sûriyê re çareser dibe. Ocalan serbar dike û dibêje Kurd teres e, ango mêrxas e û her kesê xwediyê Kurda be wê dijminê xwe bişkêne. Ango divê rejima Esed wan ji xwe re li dijî Turkan bikarbîne. Ocalan dest bi wasifdana Esedê bav û siyasetên wî dike û dibêje divê xalê de divê siyaseta niştîmaniya Sûriye van teresan ango Kurdan ji Turkan bistîne û li dijî wan bikarbîne. Eger ev kar neyê kirin wê îstratîjiyeta Sûriyê bikeve metirsiyê. Ji ber vê yekê jî ez dibêjim ev ekradên ku koçberî Sûriyê bûne dikarin vê rolê bilehîzin û ji xwe PKK baş dikare vî karî bike. Serok Hafiz Esed baş vê siyasetê fêm dike û nerînê wî yê kur heye di vî buwarî de. Ocalan di nava hevpeyvîna xwe de dibêje Ekrad Sûriya 5 ji miletê Sûriyê derbas nakin. Ew jî wekû min di pêşiya gotara xwe de gotî ji Tirkiyê koçber bûne û eger wan dewleteka Kurdî bivên bila vegerin Bakur ango Tirkiyê.